I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. We praise you, Lord. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. We give unto you the praise, Lord. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Your name is a strong tower, Lord. Your name is great, Lord. In your name we have authority, Father. In your name, oh God, we have power. In your name, oh God, we stand firm in challenging areas, oh God. I give glory to your name. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory to your name. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory to your name. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great, Lord. For your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. Kom ons gee die Here eer in hierdie plek vanoggend. Halleluja. Laat die hand genoeg. Vanoggend kom ons lig ons hande op in die tot die hemele vanoggend is 'n teken dat ons erken vanoggend dat hy God is. Halleluja. Kom ons respek vanoggend hierdie God, hierdie heiligheid van die Here. Oh, we give glory unto your name this morning. You are worthy to be praised. He is werklik geprys. Kom ons ervaar die krag van die Heilige Gees vanoggend in hierdie plek. Oh, thank you, Jesus. Sweep across our hearts this morning, oh God. Sweep across our hearts with your holiness, your pureness this morning, Father. And we declare this morning that you are God in this world. Ons is nietig, Here. Ons is nederig, Here. Ons is dienaars, Here. En ons is getrou, Here. Getrou dien ons U, Here. Getrou volg ons U naam. Maar Here, vanoggend, Here, deel met ons vlees, Here. Deel met ons vlees, Here. Want ons vlees verhinder dat ons in die Gees wandel. Wash us, O God, with your Spirit. Wash us, O God, with your grace. And let no spirit of the devil, let no worldly influence, let no sin, O God, keep us from where we need to be in you, Lord. En as daar menslikheid in ons is, Here, as daar situasies is, Here, wat die blokkies bring vanoggend, as daar toestande is, Here, wat ons verhoed en verhinder om voor die troon van genade te kom, deel met ons vlees, Here. Deel met ons vlees, Here. Vanoggend gee ons wange, Here. Vanoggend gee ons skouers, Here.
En vanoggend gee ons maag, Here, vir U, Here. Doen met ons net soos U wil. Doen met ons net soos U moet, Here. Maar help ons, Here, dat ons sal wandel in die Gees, sodat ons nooit die begeerlikheid van die vlees volbring het. Vul ons vanoggend, Here, in nederigheid. Vul ons, Here, dinamies, Here, in dit wat U wil hê ons moet wees. Verwyder, Here, die kaf, Here. As ek kyk na gisteroggend 5 uur gebedssessie, Here, toe leer U ons, voor ons oorlog voer, toe leer U ons, Here, dat Jesus sê vir Petrus en die disippels, ek het vurig begeer om vir julle te bid, want die vyand is besig om julle soos koring te sif. Maar weet dat ek het vir julle gebid, sodat julle terug sal keer in julle konteks van julle geloof. En Here, help ons, Here, terwyl die vyand ons sif soos koring, die kaf van die koring, Here, weet ons, Here, U het ons gewaarsku profeties, dat U besig is om die kerk te sif, sodat hulle wat U dien in gees en in waarheid, sodat hulle wat werklike verhouding met U het, Here, vanoggend, Here, verstaan, dat as ons in die gees wandel, sal ons nooit die begeerlikheid van die vlees opbring nie. Ek bestraf, Here, elke vlees. Ek bestraf verdeeldheid. Ek bestraf ongehoorsaamheid. Ek bestraf, Here, elke area, Here, waar die vyand inkreep, Here. Ek sien hoe raak ons moeg. Ek sien hoe raak ons mat. Ek sien hoe ons mekaar beskuldig vanoggend. Maar Here, ek kom as leier voor U. As nagmaaloggend, Here. En as enige iemand op onwaardig aan hierdie tafel deelname sal hê, sal ek hulle self vra om reg te maak vanoggend. Want Here, dit is U huis, is nie my huis. Ek is onderhewig aan U gesag. En help ons dat ons wandel in die waarheid, Here. En dat ons vry sal wees van elke sondelas. In Jesus naam. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Halleluja. Kom ons gee die Here prys in die plek vanoggend. Sy Gees is getrou van geslag tot geslag. Amen. Halleluja. Ons gaan stryk oor na die kruis. Na die kruis kom ek, o Heer, swak en nietig, arm en blind. Halleluja. Halleluja. Kom ons sing prys nog. Kom ons gee die Here prys in die plek vanoggend. Halleluja. Ons kom tot die kruis vanoggend en ons verklaar die woorde, Here. Na die kruis kom ek, o Heer, swak en nietig, arm en blind. Ja, ek kom, ek mag nie meer, voor 'n redding sal ek vind. Gaan ek vertrou. Ek vertrou op U genade, Jesus naam van Golgotha. Nederig kom ek voor U staan, met my dood oorneem my aan. Sonder ek my vasgeklem, lang moes ek daaronder lê. Maar toe ek Jesus ken, ek maak jou van sonde vry.
Father God, we give you honor. Hallelujah. Father God, we give you Hallelujah. glory and honor, and we lift you up, oh God, and we say, oh good Father, thank you for your Thank you, presence. Jesus. Hallelujah. The Messiah is the King of Kings. The Messiah is the Lord. Do you believe that He's the Messiah this morning? Hy is die koning bo alle konings vanoggend. Halleluja. Kom ons loof en ons prys hom in hierdie plek vanoggend. Halleluja. Kom ons sit die hande by mekaar vir Jesus. Hey! The Messiah is the King of Kings. The Messiah is the Lord of Lords. The Messiah is the King of Kings. The Messiah is the Lord of Lords. He is the King of Kings. He is the Lord of Lords. The Messiah is the King of Kings. The Messiah is the Lord of Lords. The Messiah is the King of Kings. The Messiah. The Messiah is the Lord of Lords. The Messiah is the King of Kings. The Messiah is the Lord of Lords. He is the King of Kings. He is the Lord of Lords. The Messiah is the King of Kings. The Messiah is the Lord of Lords. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. The angels bow before Him, heaven and adore Him.
vanoggend, ek kyk nou so oor die skare vanoggend, dan sien ek, daar seker is wat, my Jesus is alive. En as jy kan sien die passie, my Jesus is alive. We sing like, always like it's not true. It's just a song. Hallelujah. We need to believe in these times that God is alive. And that He is a miracle working God. Hy is nog 'n miracle vanoggend. Ons sing nie net omdat ons wil sing vanoggend. Dit kom net by my gedagte vanoggend. Ek ken nie presies die teksie, maar dit sê everything that is impossible by men is possible with God. And these times we living in, it seems like it's the situation looks impossible. But it is possible with God. Kom ons gee die Here 'n prys. En dat is hartig om te prys te doen. Halleluja. Al gaan dit nie goed nie. Maar nogtans het ek 'n smile op my gezicht. Maar nogtans het ek 'n jubel. Alles aan niks vanoggend. Ja. Maar nogtans wel. Ek het nog 'n begeerte. Here, ek wil nog. Here, I want to. I want to. Ek wil vanoggend. En dit is vanoggend die wilskrag. Amen. Halleluja. Ek gee oor vanoggend. Halleluja. Prys die naam van die Here. U mag sit in die huis van die Here. Ons gaan op hierdie oomblik sit ons op. Suster Anna open vir ons net in gebed asseblief. Halleluja. En ons sê vanmôre vir dankie Here vanmôre Here wil ons vir innooi Here Jesus ons wil vra Here dat die Heilige Gees vanmôre Vader sal oor een en elkeen se lewe Here vanmôre besef ons Here daar's niemand soos U nie Here en niemand kan gelyk word aan U nie Here ons vanmôre vir U die eer en die lof Here want U kom dit toe Here U is vanmôre die Alfa die Omega die begin en die einde Jesus U is vanmôre wat U is Here en ons sê vanmôre vir U dankie Here Halleluja. Dankie Here vir so 'n groot voorreg Here om genade aan Here om vanmôre in die huis van U te kan wees Here en kon vanmôre vir U ons kon vanmôre by ons huise gewees het Here ons kon vanmôre o Here op straat gewees het Here maar U was vir ons so goed Here en ons eer U vanmôre Here ons wil vanmôre vir U kom innooi Here en ons wil vanmôre sê dankie Here dat U al reeds hier is Here dankie ons eer U vanmôre dat in Jesus wonderlik Amen. Brother Errol het my Lukas 22:31 tot 34 dan gee ons oor vir wat net vanoggend ons is bevoorreg dat sy vanoggend weer bietjie net die aankondigings doen dat ons weer sien hoe lyk suster self want sy is die hele tyd by die sonnaskool altyd hierdie tye. Amen. Die Afrikaans one Luke 22 verse 31 to 34 ek preek mos hier ons het 'n gevaarlike jong man uit die kerk het wat vir ons vanoggend die nagmaal gaan inlei. Maar ek wil net vir julle bemoedig en net attent maak weer. Vir 'n tyd lank sien ek hoe die vyand probeer. Ek is mos maar die herder, ek sien die onderherder, ek sien. En dan sien ek hoe sommige gedrag verander. Ek sien hoe mense nie meer daai lus en daai ywer het nie. En terwyl ek bepyn sê die Here vir my die volgende en hy sê Simon, Simon het Jesus gesê, luister, die Satan het daarop aangedring om julle soos koring te sif. Stel voor. Maar ek het vir jou gebid dat jou geloof jou nie begewe nie. As jy weer tot inkeer gekom het, moet jy jou broers versterk. En voortgaan. Petrus sê vir hom, Here, ek is bereid om saam met U selfs gevangenskap en dood in te gaan. Maar hy antwoord Petrus, ek sê vir jou, die haan sal vannag nie kraai, voordat jy my
3 maal verloon het, deur te sê dat jy my nie ken nie. En dis die teks wat die Here my gee. Dis die teks waarmee ons gisteroggend in oggendgebed gegrappel het. Want ons is, en soos ek gebid het tot die Here, ons is gewaarsku. Profeties dat die vyand ons gaan sif. Ek sê vanoggend in liefde, geliefdes, ek kyk na Jesus. Ek gaan nie meer vir my uitput. We beklei onder mekaar en praat van, is mos nou weer net die nuwe mense, die ou mense is afgeskeep. Die manne kom en sê hulle die en praat van my, ek kom nie meer, ek is klaar, ek haal my van 'n groep af en al daai. Kinders van die Here vandag, ek maan julle, weet dat die vyand is die rede vir die goed. En hoe meer ek aandag gee aan elke een se wind en se tantrum en daai, raak ek al hoe meer seker. Gisteroggend was my suiker 21. Want ek wonder, ek eet dan alright. Maar my vrou sê, my man, ek kan nie anders slaap nie. Ek weier, ek kyk na Jesus en ek lei julle soos Jesus my geroep het om julle te lei. Maar al wat ek vanoggend sê, kry klaar met julle vleeslikheid. En begin 'n belydenis te maak by hierdie tafel vanoggend. Sodat ons die Here dien met alles binne in ons. Want ek wil nie 'n kaf wees nie, want kaf word verstrooi en verbrand. Ek wil sterk koring wees wat doel dien om 'n gesonde broodjie op die tafel te sit en goed saam in die konteks van die koninkryk diensbaar en breekbaar te wees. Vanoggend sê ek vir julle geliefdes, ek weet ons het 'n woord. Ek kan nie stil bly as leier vanoggend as ons nie die waarheid vanoggend hoor nie. Kom en maak reg met mekaar. As daar 'n gesels is ten opsigte van die pastoor wat meer net aan die nuwe mense aandag gee, kom praat met die pastoor, moenie met almal praat nie. Praat met die pastoor want hy is ter sprake. As daar is dat die een nou 'n bietjie voorrang gee, want ons kyk hoe leierskap ontwikkel, dan raak ons vir mekaar kwaad en ons raak jaloers en ons wys sekere goed aan vir mekaar. Dis nie wat God wil hê in die koninkryk nie. Onthou wat die Here sê, gee vir my weer vers 33, brother Errol. Petrus sê vir hom, Here, ek is bereid om saam met die selfs gevangenskap en dood in te gaan. Hoeveel van ons het dit gesê by ons bekering? Hoeveel van ons het dit gesê toe die saak lekker vurig warm is en die kerk voller word? Hoeveel? Vers 34. Vers 34. Maar hy antwoord Petrus en sê, ek sê vir jou, die haan sal vannag nie kraai voordat jy my 3 maal verloon het, deur te sê dat jy my nie ken nie. Hoeveel ken vanoggend Jesus? Hoeveel? Kom ons wys die hande vanoggend. Hoeveel ken Jesus? Hoeveel ken Jesus in sy dood, sy wandel, sy dood en sy opstanding? Hoeveel ken hom? So as ons hom ken, kom ons dien hom. As ons hom ken, kom ons wees hom waardig. As ons hom ken, kom ons gaan in die volheid en ons kyk nie na die vleeslike elemente nie. Kom ons gaan in die volheid en ons dien die Here met eer en met waardigheid. Kom ons bid saam. Vader, wil ons vanoggend in die teks vanoggend weer eens in die gebed herinner word, Here, dat die vyand vurig begeer om ons soos koring te sif. Maar U, Here, maan en beloof ons, ek het vir julle gebid. Dan is daar waar ons afgedwaal het weens ons gevoelens en emosies en ons eie ek, Here. Maar Here, dat ons terugkeer vanoggend, Here, en dat ons verneder voor U, Here, wie die leidsman en die volëinder is, sodat ons in geloof die geloof bly hou. Hou ons in die holte van die hand en gee ons, Here, die begeerte om U te dien in gees en in waarheid. Here, dat ek as leier, Here, die voorbeeld stel.
Here, dat ek die mense voortrek, Here, want dit is wat ek nog nooit gedoen het nie. Maar help my om stande te bly en net U te dien, Here, sodat die volk my voorbeeld kan volg. Want baie keer het ons nodig om te sien dat ons leier, Here, U volg, Here. Ons het die tierlantynkies in hierdie kerkie. Niemand se geld is belangriker as die ander een se nie, want ons almal is dienend in die koninkryk. Maar help ons, Here, dat ons verwaandheid los. Help ons, Here, dat ons hebsig los. Help ons, Here, dat ons eie ek los, Here. En dat ons U deelagtig word, U wie die leidsman en die volëinder is van ons geloof. Amen. Geliefdes, ja, ek het vermaan in liefde. Amen. In hierdie week, die stoutseuns in die dorp, en hulle bly die kerk tuister. So in hierdie week toe, het ons weer Weiberkriet verloor, en ek vermoed hulle het onderdeur gekruip. En ek het afsprake en ek het goed. Maar nou is net Brother Cedric hier en ons moet nou maar hulp kry. Want ons moet die Weiberkriet replace, want as ons het so gaan los net vir 'n aand, is daar pere. Ons ken mos nou die omgewing. Al weet jy wat onmiddellik besef ek ry toe maar en ek gaan kry die Weiberkriet, ek kom terug, broekieting is toe allemaal hier, en hulle 2 sak hier en hulle doen nie ding. En ek besef maar weer, die ou pastoortjie, maar alles probeer doen. En weet jy wat ek tel nie, is in liefde. Maar ek besef onmiddellik weer, ons beklei die hele tyd mekaar en ons kyk, die ouer groepe voel die jonger groepe word meer aandag aan gegee. Die en daai is die beklei in die kerk. Maar ons is nodig daar buite, sodat ons daai jong mense kan bereik en vir hulle sê, die Here is lief vir julle. Sodat ons nooit weer gebuk en gaan onder hierdie ellende nie, want hierdie gemeenskap het Jesus nodig. Ons het die antwoord vir hulle sonde, hulle probleme en hulle laste. As ons die hele tyd in hierdie 4 mure sit, dan gaan julle sien hoe vet te raak het. Dan gaan julle sien dat daai broer en suster daar elke week dieselfde klere. Julle kan daai suster nou nie 'n beter hoedie van 'n hoedjie lyk soos 'n piepotjie. En dan gaan ons al daai goed sien. Maar as ons die kerk van God is ons geroep vir 'n taak om siele vir die koninkryk van God in te bring. En dis uitsluitlik waartoe ons geroep is. En dis weer eens net my hart en my motivering, geliefdes, dat ons die Here dien met alles binne in ons. En of ek nou op tone trap en dit is my werk as leier, om ook te help waar ons nodig het hulp. En ek gaan nou oorgee aan haar, wat dan nou, aan Sister Chantal, wat net julle gaan welkom heet, na die geskel. Amen. Geef vir haar so aan. Goeiemôre Palm Gardens, ons verteenwoordiger van Jesus. Ons het 'n besoeker, Rosaline, is dit Nicholas? Nicholas. Okay, Nicholas, Rosaline, Nicholas, staan asseblief. En hy het ons ook 'n jong dame. Can you stand for us, please? Amen. Imanati. Jy. Ons wil vir vanoggend welkom in ons midde en ons wil vir u vra om vry te wees in ons midde, because with the Spirit of the Lord there is freedom and freedom for all. So I trust that you will enjoy yourself here with us this morning. And to the rest of Palm Gardens, we would like to welcome you this morning. Amen. Good morning, Palm Gardens. Good morning. I greet each and everyone in the wonderful name of our Lord and Savior. Once again, it's a privilege. I haven't been in the service this time of the day on a Sunday, as Pastor said. The Sunday school is kind of not my primary, but also an important aspect of the church. So I greet those that I didn't greet this morning and everyone else.
The notices for the week, and if you also can keep it in your private prayer, we would appreciate. There is quite a few apologies that came in that was forwarded. And then one of those is that Uncle White, ons emeritus elder is nie wel nie. Hy voel nie gesond nie, sodat ons vir hom ook kan bid. En Auntie Anna, die dierbare sal die nagmaal by die huis kom bedien. En dan ook Riley is ook lekker en daar's vele ander wat vanmôre nie is nie. Ons senior mense. So let us pray for them that the Lord will heal and strengthen them. So beloved, birthdays and anniversaries from today, the 5th till the 11th of October. If it is your birthday or anniversary, you can rise and stand, and that includes also our visitors. As julle seeviering gaan doen hierdie week, julle kan staan. Ja. Pa en dogter. Wow. Good planning, brother, you know. I believe it's like a day or so. Okay. Ja, maar jy pas ouer as jy. Even a dag ouer as jy. But in any case, it's privileged to have father and daughter in the same. We also have Tracy that is going to celebrate a birthday. Any anniversaries? Ek het my lys, né? Julle weet mos ek bring my lys saam. So ek wil kyk of julle nog die datums kan onthou, want 'n mens raak mos ouer, dan vergeet jy. As sê hulle mos 'n mens het, hy mention Alzheimer's and forgetfulness and that. Maar soms doen hulle dit as presies daarop, dan vergeet hulle van ons. Maar in any case. Okay, so Tracy is also standing. They did apologize for not being in church this morning. And then I just want to read the scripture and it will latch what Pastor said now before he handed over. Pastor Bailey, you preach this word 2020 for us. Isaiah 61. The Spirit of the Lord God is upon you or us, because the Lord has anointed me to preach the good tidings to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of prisons to those who are bound, to proclaim the acceptable year of the Lord and the day of vengeance of our God, to comfort all who mourn, to console those who mourn in Zion, to give them beauty for ashes, the oil of gladness for mourning, the garment of praise for the spirit of heaviness. And this is the word that I want to give each and every one for the rest of the year. That is our commission. Our command is to love the Lord our God with everything that is within us. But Pastor, you just confirmed what the Lord has given me this morning. Isaiah 61. Ek gaan nie preekie, Brother Chris is hier vanmorgen vir ons in te lei in dit. So, ons gaan dan ook vra vir die persoon wat gaan bid vir die celebrations, om ook te bid vir die tiendes, vir die wat vir ons vanmorgen kom kuier. Ons het daar agter, as julle miskien enige offers saamgebring het, ons het 'n boksie daar agter waar ons tiendes en offerhande ingooi. Julle is welkom om so te doen, en dan vra ons ook die Here se seëning daaroor. So op hierdie geleentheid gaan ek vir Deacon Clinton vra om vir ons dan te bid. Amen. Amen. Almagtige God en dierbare ons Vader, Here, ons kom vanoggend, Here, en ons bring, Here, die birthdays voor U, Here, Yes, Lord. Self die dogter, Here, ons bid, Here, dat U vir hulle sal seën. Yes, Here, ons bid, Here, guns en goedheid oor hulle lewens. Yes, En Here, dat Spreuke 3 vers 5 sê, ken hom in al jou weë en sal al jou paaie geluk maak. Ons bid, Here, dat hulle
vir U sal erken in alles wat hulle sal doen, Here, en Here, dat hulle sal groei in die genade van die Here vanoggend. Here, seën hulle birthdays verder, Here, selfs die huwelik, Here, hulle wat huwelik het denke sal vier, Here, dat U ook, Here, vir hulle sal seën, my God, in die naam van Jesus Christus, met eer en baie. Amen. Thank you, Deacon Clinton. We also pray, Father God, for the tithes and offerings. We pray an extended blessing upon each and every one that would give cheerfully this morning. Thank you, God, that also the kingdom of God will be fed by our offering and sacrifices financially and also personally. But I speak a blessing over each and every one. Those who couldn't give, we understand circumstances. We understand challenges. We understand, Father God, the need, Father. So I pray that you will also provide in all our needs according to your riches in glory in Jesus' name. Amen. Amen. Beloved, I'm almost done. Next week, Sunday, the 12th of the 10th, the teaching in the Sunday school starts normal time, 8:30, and the worship service at 9:30. So I will always encourage, if you are coming early on those days, come and pray, intercede and intervene for the aspects of the service. Want onze teenstander, die duivel, hy wag, loer en kyk, net waar hy kan inkom. Maar as ons kom met 'n hart van aanbidding, dan weet ek die Here gaan vir ons seën. Amen. So, en dan die 31ste Oktober tot die 2de November, it will be our quarterly meeting in the form of the workshop. We will make announcements as the time progresses. Amen. So please, all members, I ask in Jesus' name, set aside that weekend so that everyone can participate. It's actually the quarterly meeting before we will move over to the plans for next year. So it's the 31st of October till the 2nd of November. En ons weet mos nou die Sondag is ons laaste gedeelte van die vergadering. So those who are thinking of prospective membership, you are invited to join us. You won't have yet authority to say when the meeting takes place, but you can always give your suggestion and you can contribute by suggesting for maybe improvement. Amen? Do we understand? Amen. Thank you for that. Calendar that 31st October till the 2nd of November. If you love the Lord and your pastor and his wife, you will be here. Amen? Amen. Dankie vir daai. Daar's 'n goeie amen. Die kinders sê net amen. En dan sê ons net vir die Here baie dankie, want die bokke het gewen. Amen. Prys die Here. Sorry vir die anders wat die groen klere dra nie. Prys God. Ons voel vir julle jammer. Maar anyways, dierbares, net 'n small announcement. Die team moet nog meet. Julle weet van verlede jaar af het ons mos nou Desember, middel Desember die kerk mos saam begin eet, né? Voor die Kersfees aanbreek. So this year we're going to do the same, but we need to work for that. Kos is duur daai tyd. Die kerk kan nie alles bekostig nie, want ons het nou gehoor die vibe kry en die dakke en die vloere en alles moet nog regmaak word. So die kerk gaan 'n breakfast hê, die 15de November, from 9 o'clock in the morning till 12 o'clock. The 15th of November, we will have a breakfast. It will be R100 per person. Is nou nie Sister Rochelle se en is die kerk se breakfast, né? And children from the age of 5 to 10 will pay R50. Okay? 5 to 10 years old will pay R50. From 11 upwards till 88, ek dink 88 is die hoogste nommer wat ons het, R100 per person. You are most welcome to also invite your family. We want to ask you by the end of October to tell us who is attending.
but the breakfast money goes toward our December lunch as a church. Okay? Ons wil nie nou aan die kerk se geld raakie, want daar is ander goed wat nog moet gedoen word. Maar kom ons werk saam, ons doen dit in liefde, en dat ons 'n sukses as 'n kerk. This church is most a family church. We worship together, we share together, we play together, we pray together, we work together, and also we come together and we share unto others the love that God has instilled in us. Amen? So next week, Saturday, is baie goedes wat gebeur. Die 11de Oktober, alle manne word command om hier te wees. Hy is 'n opdrag. Of jy nou 'n visitor is, en of jy 'n member is, wat ons nie mannekrag as jy by die huis is. As jy werk, verstaan ons. Okay? Die manne gaan arbei, hulle gaan hard werk. Hulle call dit Labor Day. En maar hy Brother Reino. Is nie my opdragie, ek kom van Brother Reino af. So alle manne is welkom om te kom help. Hulle gaan bietjie werk op die site. Dan gaan ons vra vir ons coördinator, Suster Esterelite en haar team, om te sien dat daar net 'n stukkie is vir hulle om te eet lunchtime. Amen? So julle kan beplan, gaan julle dit hier doen, of gaan julle dit offsite doen en dit net vir hulle bring, dat hulle kan krag hê om te werk tot 5 uur toe. Ek het hierdie tyd gegee, ek lees maar net die opdrag. Amen, so ek is 'n dienaartjie. So almal is welkom. Manne, amen. Amen. Manne, amen. As jy kom en jy kan nie harde arbeid doen nie, moet jy kom bid vir die res van die dag. Van 8 uur af tot 5 uur. Want hy man het jou krag nodig. Amen. Dierbares, dit is die laaste aankondiging vir vanoggend, maar kom ons bid dat die Here vir ons seën. I also believe that we must be able to laugh. We must be able to have the joy. Nee, Pastor het ons nog pak gegee, maar ons lag nog altyd. Amen. Ons lag hy pak af. Praise die Here. Dankie Pastor. Amen. Beloved, how good and how pleasant is it when brethren come together in unity. So die arbeid vir die dag sal wees dat ons net die Weiberkrieg die kan begin skenste lê en hy gaan amper val. So al wat ons gaan doen as ons kom, bring maar ietsie saam wat jy weet ons kan skoffel. Die kerk het net limited grawe en dan ek dink 1 of 2 krywas nou en goed, want ons wil net weer die Weiberkrieg stryd bring waar ons gaan konkreet nodig het en dan sterk manne om te kom help om die goedjies mos weer uithaal en in te sit, sodat ons weet ons Weiberkrieg kan weer hou tot ons die boundary muur opsit. En dan in dieselfde tyd het ons ook nog die ander taak, want ons wil die staalwielietjies in daai kan sit, want hy hek is baie swaar, en dan het ons ook mannekrag nodig om hy hek af te haal, op die grond te sit, dat Brother Chris wil het kan vaswel, as Brother Chris wil available is. So baie dankie geliefdes. Sorry, ek het vergeet om te doen. Vanoggend het die Here net vir my iets gewys. As ons almal agtertoe kan kyk, is 'n baie mooi picture. Dis langs sy vrou. Amen. Ek wil nie die geheim verklap nie, maar prys die Here. Halleluja. En ek wil dat ons gaan in ons tyd van aanbidding en ons gee die Here lof, eer en prys. En let us stand. There's a mooi picture here. Wat 'n groot liefde het Jesus teenoor ons en ons teenoor hom. Hy het sy lewe vir ons gegee aan die kruisdood en ons herinner vanoggend weer eens daai offer wat hy gebring het en aan die Here vanoggend al die lof, eer en prys.
know we will do for you what He's done for me. What He's done for me. So amazing. And love He has for me. I cannot explain. All I know is I once was lost, but now I'm found. I was blind, but now I see. And I know He will do for you what He's done for me. Amazing love, so amazing, amazing love, so incredible, amazing love, amazing love. All I know is I once was lost, but now I'm found. I was blind, but now I see. And I know He will do for you what He's done for me. Amazing love, amazing love, amazing love, amazing love. All I know is I once was lost, but now I'm found. I was blind, but now I see. And I know He will do for you what He's done for me. And I know He will do for you what He's done for me. And I know He will do for you what He's done for me. Our last worship song before we give over to Brother Chris will be Leef in my, beweeg deur my. Here my bestaan is in U. Dat ek nog stil kon word, dat U beweeg. Vul my met die Heilige Gees, dat ek in U wil kan bly, dat ek toch stil kon word, dat U beweeg deur my.
Heilige Gees, dat ik jullie kom laat ik tot stand, kom op, dat die beweert in mij. Vader, Here, nou wat ons in die nagmaalrede ingaan, Here, hom wie gaan gebruik vanoggend, Here, om ons in te lei, Here, seën ons, Here, en dat ons onsself vanoggend weer eens ondersoek, Here, want hierdie is die herinnering wat elke kind van God wat hom navolg, deelname moet hê. Want dit bring ons, Here, in verhouding, Here, en simbolies, Here, gee dit ons ook die verstaanbaarheid dat ons U volg in alles, Here. Seën ons dan verder in hom wie U gaan gebruik in Jesus naam. Amen. Amen. Praise be to God. Hallelujah. Ons probeer. Is 'n ander oggend vanoggend. Mense berei voor en dan kom mense hier, dan is er heeltemal iets verskillend. So ons gaan net doen wat ons moet vanmôre. Amen. Die Bybel sê dat in Romeine 5 vers 8. God so loved us that while yet we were sinners, Come on now. Jesus died for us. Yes. Ek weet nie van u nie, maar ek is 'n mens vanoggend. Amen. Ek is 'n mens en ek kan vanmôre my stem gebruik om God te verheerlik. Ek kan my hande gebruik om God die eer te gee. Ek het vanmôre in my beskutting alles wat nodig is. Want die Bybel sê dat en God het die mens geskape na sy ewebeeld. En ons is die rede vir Jesus se koms. Jesus het nie gesterwe vir die diere nie. Hy het nie gesterwe vir die demone nie. Hy het nie gesterwe vir die engele nie. Hy het gesterwe vir die mens, want die Bybel sê die mens het geval in die tuin van Eden. En ter wille van die val het God die plan beraam. Pastor het gisteroggend genoem dat voordat ons iets beplan om te doen, dan skets ons dit uit op 'n raamwerk en ons werk dan volgens die skets wat ons gemaak het. En net so God, He planned. And it did not take quick. It wasn't, and it was done. It was a period of time. Pastor, help ons vanoggend alreeds. The Bible says that, and the blood of Abel Come on now. cried out. Where God approached Cain and said to him, the blood of your brother is calling out. Cain was die eerste kind van Adam en Eva. En Cain het vir Abel seer gemaak. Omdat sy offer deur God aanvaar was. Come on. En Cain se nie. En as eersgeborene het Cain sy broertjie, wat jonger as hy was, seer gemaak en hom ook doodgemaak. En dan kom God en God vra vir Cain, waar is Abel? Help ons hier. En hy sê, nee, ek weet, dis ek dan sy oppasser. But God said that He cries out today. Abel se naampie beteken breath of
vanity and also shepherd. Abel was a righteous man who pleased God. He is known for bringing a pleasing sacrifice from the firstborn of his flock. Cain was a worker of the ground and did not bring God a pleasing sacrifice. Cain was angry at God and killed Abel. Het ek sit daar en pastor praat nou so. Cain was the firstborn and he brought a blood curse. Ja. Daar is baie van ons hier, ons sit en ons is ook die eersgeborenes. En ons het ook kurse teen aan ons. Ja. Baie van ons is miskien buite die huwelik voortgebring. En ons was, sommige van ons is nie beplan nie. En ons voel maar somtyds, ons is ook maar net hier. But we break the curse this morning. If you feel that you are neglected, you are a cursed one, we reverse the curse. Lord, I am your child. Jesus, you came for me. You died for me. I am a human being. I am a son. I am a daughter. My parents maybe did not plan for me to be here. But I am here. What said the Bible? The Bible said, and God said, call his name Emmanuel. God with us. God met ons. Wanneer ek nie genoeg in my koskas het nie, God met my. When people speak negative about me, God with me. When people ostracize me, when they alienate me, God with me. When people speak poverty over my life, God with me. When people curse me, God with me. Al wat ek doen is God met my. Alles wat ek deur gaan, God met my. Want God het gesê, ek gee aan julle 'n kind. En die naam van die kind gaan genoem word Immanuel. Immanuel. God met my. God met my. I might be the firstborn. That was not a planned instruction. But God with me. Every curse spoken negative over me, I break it. Every curse spoken over my life, in my innocence, I break it. Every followership of demonic infiltration, I break it. Hallelujah, because I have been called. Jesus died for me. Hallelujah. And no weapon formed against me shall be able to prosper. Hallelujah. 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 Ken julle vir Hosea? Hosea was a prophet. And God told him that he must go take for himself a wife. Because it is not good for but he needed to take somebody that wasn't the first choice. And the Bible says that they brought forth a son. And God said, you shall call his name Jezreel. Because I will avenge the blood spilled at Jezreel. Now, if we study the word, then we understand
that the shedding of the blood was upon the house of Ahaz. And we know King Ahaz, he was the husband of Jezebel, that brought Baal worship. And he did good. He destroyed the whole household of Ahaz and Jezebel. 70 sons he destroyed. But he was blood hungry. And it just started to cause bloodshed all over. In the area of Jezreel. And here God instructs Hosea, who was a prophet in that region, in that time period, in the kingship of Jehu. Jehu was supposed to be anointed as king by Elijah. Elijah had 3 instructions. Go anoint Hazael king of Judah and Jezreel king over Israel. And also Elisha as prophet in his place. He only performed one. He only anointed Elisha. And then Elisha came and he anointed the kings, Hazael and Jehu. But Jehu, like I said, he did good. But he destroyed Baal worship. But he started to perform bloodshedding. And the blood he just spilled. He became power hungry, blood hungry. And he went out of the will of God. And here God through the prophet said, the blood of Jezreel, of Jehu, will be upon Israel. It's a foreshadowing judgment. It serves as a divine warning about the consequences of the actions and the spiritual decline of the dynasty. Firstborn from Hosea became a living symbol of God's coming judgment and the eventual downfall of the corrupt kingdom of Israel. Corrupt kingdom of Israel. Pastor ministered already unto us. Our pastor said that Satan het vurig gejaag agter julle. Gesoek na jou. En hy het u gevind. En nou dat hy u gevind het, nou tuister hy. En hy bring allerhande aantuigings. Hy bring allerhande negatiewe goed. Hy bring allerhande duisternisse. En hy roep sommer ons verlede op. Hy staan teenoor ons op en hy sê, jy het dit gedoen. Het jy vergeet what you did? And it reminds us of our past. Almal van ons het 'n verlede. Almal van ons het dinge wat ons nie oor trots is nie. Maar Jesus het gesterwe vir ons. Hy het die prys betaal vir ons. Halleluja. Hallelujah. And where Jesus tells Simon, who is called also Peter, I pray for you. I pray for you. Wanneer ons te swak is om self te bid, Jesus bid vir ons. Hy stry in vir ons. Hy word genoem die hoëpriester. Hy is in God se teenwoordigheid op hierdie oomblik. En terwyl ek besig is om te val, ek stammel en ek val. Maar een ding wat ek weet, die boek van Proverbs says that
even though a righteous person falls 7 times. En hy staan op. Onthou, dit is nie in die val waar ons gemerk word nie, dit is hoe ons opstaan. Ons mag val. Ons mag val. Ons mag val. Maar as ons opstaan. Van Jesus Christus. Hy het opgestaan. En hy staan nog elke dag voor ons op. Hy staan nog elke dag voor ons op. Wanneer die aantijgingen kom, wanneer die negatieve sprekingen oor ons kom, wanneer onze namen deur die modder gaan, nog steeds, hy staan op, elke dag staan hy op. Want die Bijbel sê, hy het op die 3de dag opgestaan en hy is waar, sittend. Halleluja, en hy maak intercession vir ons. Intercession, he makes for us. Halleluja. Halleluja. So much more that Jesus is called the firstborn in creation. Now the word firstborn in this context, Colossians chapter 1, julle kan daar gaan lees. Firstborn in creation, it is prototokos. It doesn't mean you are born first, but you have the divine rank, the order in the ranking, where the inheritance falls upon you. Jacob and Esau. Esau came out first, and Jacob came out second. But the order was not that Esau first, and then Jacob. God says that, yes, prophetically, Esau came out first, he is the firstborn, but the blessing and the inheritance falls on Jacob, not on Esau. Alhoewel ons weet dat Esau was in die lyn gewees, en Jacob en sy ma het geïntervene, en hulle het eie dingetjie gedoen. But God, even before that, already said that Esau will be a servant unto his brother Jacob. Yes. So that means that's the order how things work. It doesn't necessarily mean that Jesus was the first human being born. He wasn't, but he was God. Yes. Amen. He was God from the beginning. Yes. In the beginning, God, Elohim, created the heavens and the earth. Jesus was one. But he became the first born human being. In that he is the first to be resurrected. And he was resurrected so that we can also be resurrected. The firstborn possess the inheritance and the leadership. We are seated. I don't know about you, but we are seated. Ons sit nou wel hier in die kerk Palm Gardens Baptist op hierdie Sondagoggend die 5de Oktober 2025. U sit miskien langs aan u vriendin of langs aan u spouse of langs aan niemand nie. Maar u sit vanmôre tesame met gelowiges. And this is what it's about. The Bible says that it is the koinonia. Ek hou van hoe dinge vanoggend gebeur het. Elke enetjie wat hulle plekkies gevul het vanoggend. Suster Michelle wat so, sy het weer vandag die announcements gedoen net soos sy dit kon doen. En sy het alles gevul. Ek mis elke Sondag, die Here help my, ek mis elke keer, mis ek iets uit. Nou agterna, ek nou vergeet om nou dit te sê. Dan sê ek maar, hulle kom op die groep weer. Wat sy kom en sy bring alles. Ek vergeet soms die mense se name om te sê die broer moet getuig vanoggend. En het ek vergeet. Maar nou kom Suster Bailey en sy kom doen dit so mooi. Nou kry ons vir Suster Chantal. Yes, dankie. Sien.
Christus is te shantel. Dan kom van welkom sy ons. Hey, dat is 'n bloedklint en hy bid sommer. Hy bid sommer soos hy loop. As he walks with Jesus, so we praise. As we sit with Jesus, so we trust. The Bible says that toe Jesus so beweeg deur die straat. Is daar iemand wat net daar so sit teen aan die pad en hy hoor maar net, want hy kan nie sien nie. Hy hoor maar net die geraas. En hy het iewers miskien gehoor, sy naam is Jesus. Maar hy sê, Jesus, seun van koning Dawid, wees my barmhartig. Be merciful unto me. En toe daar nog niks, niemand gebeur en niemand kom nie, toe gaan hy nog steeds aan. Ja, man nou. Dit kos miskien 'n paar keer sy uitroep. Dinge gebeur nie altyd die eerste keer nie. Onthou jy, hy het toe nie nog na die Here toe gekom het. Here. Jy vra net so een keer. Dan gebeur dinge. Jy sê net, Here, help my. Dan help die Here. Maar nou dat jy so 'n paar jaar by die Here is, nou bid jy asof jy blou word. En dinge gebeur nie. Maar ek kan vir jy sê, Jesus, seun van Dawid, wees my genade. Wat 'n genade is genoeg vir my en vir u. Jesus, seun van Dawid, wees my genade. Halleluja. Halleluja. Sy bloed gestort vir ons. Deur sy bloed het hy vir ons genesing. Halleluja. Ons kom daar. Ons kom daar. Ons is amper daar. En nou wat sê die brood? Praat van sy liggaam. Johannes hoofstuk 6 vers 49. Your fathers ate the manna in the wilderness and are dead. This is the bread which comes down from heaven, that one may eat it and not die. I am the living bread which came down from heaven. If anyone eats of this bread, he will live forever. And the bread that I shall give is my flesh, which I shall give for the life of the world. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Abel did die. Cain also died. Maar kyk net wat doen God. God sê, as enige iemand hulle hand oprig teen Kain vervloek, sal hulle wees. Vengeance is not ours. For vengeance does not belong to us. Kyk aan die Kaapse vlak. Iemand kry seer, iemand se kind kry seer. Iemand anders staan op en sê, my broertjie, en hulle gaan ook dieselfde pad. Bloed vir bloed. But God says that vengeance is mine, is his. Halleluja. En hy gee die instruksie, niemand het vir Kanaan enigiets aangedoen. Maar Kanaan was gemerk.
Daar was zo'n merkje geplaatst op hem. Vengeance. Ons voel soms, ons wil net vir enige iemand iets sê. Maar pastor remind ons net weer vandag. Gee maar die wang. Gee maar die wang. En as ons met die skouer opgee, gee ons maar die skouer. En ons moet ons maag gee. Gee ons maar ons maag. Want mens sal nie lewe van brood alleen nie, maar van elke woord wat van God kom. Nou al wat ek nodig het, ek weet nie van jullie, maar al wat ek nodig het, is 'n woord van God. Want die woord van God haal my uit. Hy lig my op. Hy plaas my op die rots en die fondasie. En dan kan ek ingaan. En ek kan uitkom. En ek kan hardloop. En ek kan stap. En ek kan staan. Maar wat belangrik is in hierdie tyd is dat ons moet staan. Staan vir waarvoor ons staan. Sê wat ons in glo. En doen wat die woord sê. If the word says go, then we. If the word says stay, then we. If the word says roll over, then we. If the word says go in, then we go in. Then we go in. Hallelujah. En ons sal gekenmerk word. Ai. Greater is He that is in us than he that is in the world. Amen. Hallelujah. I'm finishing off. Jesus is the resurrection. As jy dit glo vandag gaan lees in Johannes hoofstuk 11. Waar Lazarus gesterwe het, die broodjie van Martha en Maria. Pastor sê dat Maria het by die voete van Jesus kom sit. En sy het geluister na sy teaching. Remember the Bible says that the woman will be taught and she will listen. Maar Martha was maar besig om alles maar hier uit te sort. Yes. En mama, op die dag toe die broertjie sterwe, toe was Maria weer by die huis. En sy sit maar daar in sy ween. Toe gaan Martha maar. En Martha kom na Jesus toe. En kom hels hom en kom sê vir hom, hy is, dankie dat jy nog gekom het. Ons weet nou dat jy hom baie lief gehad, want jy het gekom. Maar hy is nou al 4 dae nie meer met ons. Ons weet waar hy is. En Jesus sê maar, hy gaan geresurrect word. En sy sê, ja, ek weet. Eendag as ons almal opgelig word, dan gaan ons hom weer sien. Jesus sê, nee. Ek is die opstanding. En ek is die lewe. Enige iemand wat in my is, sal nie sterwe nie. En alhoewel hulle sterwe, hulle sal wees soos Lazarus. Hy kom net by die graf van Lazarus, by die klip, en hy sê, rol die klip weg. En hulle luister nog na hom, en hulle rol weg. En hy sê dat Lazarus, kom uit. En die Bybel sê dat Lazarus, hy is nog gebind. Hy is nog vast, want hy is in linne gekleed. En die Bybel sê, hy kom uitgehop, ja. Ai! Ek weet nie van jullie, maar ek wil uit. Ek wil uit. Ek wil uit. Maar die dood het die oorwinning oor my nie. Ek is in Jesus. En Jesus is in my. Ek is maar net 'n mens. Maar God het gekom vir die mens. So almal wat in hom glo, nie mag verlore gaan nie, maar dat ons die ewige lewe saam met hom kan geniet. En hy sê, ek gaan om vir julle 'n plek
aarde het ons altyd 'n plekkie. Ons beweeg maar rond. Ons het soms nie eens 'n bed om op te slaap nie. Ons lê op die vloer. Maar hy begin en hy berei 'n plek vir ons voor. Dat daar waar hy is, ons ook kan wees. Halleluja. And that is the Jesus that we serve. He is the bread of life. He's the blood that cancels all the curses. Hallelujah. 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 He is the final authority on the earth. Jesus created the world, saved the world, and he rules the world. Hallelujah. Hallelujah. Yes, we have come through the centuries. And here we are, gathered together in the presence of God, but with one another. We are the believers. We are the chosen generation. And here we are together to have fellowship together. En dankie pastoor dat u ons so mooi aan die hand gevat het vanoggend en vir ons remind. Paulus het geskrywe in 1 Corinthians chapter 11 aan die Romans, aan Corinthians. If anybody does it in an unworthy manner, do not do that. You will do it as a curse unto yourself. Unworthy is you are not following Jesus, but you are partaking. Unworthy means that there is some sins that we haven't confessed in this way. Unworthy says we come in here to get drunk. Like in that time period. They got drunk and fed while the poor were hungry. Paul says, do not do it in an unworthy manner. But if you come to do it, eat at your house, drink at your house. But when you come together here, have fellowship together. And one come with a song, one come with a testimony. Brother Errol en Brother Clinton, julle kan vir ons kom help. We are surrounded by a cloud of witnesses. Come on now. Come on now. We are never alone. Broer Rose, ons is nooit alleen nie. Ons doen dinge soms alleen. Maar God met ons. Ons gaan deur die lewe met baie gevoelens hier binne in ons. En niemand kan ons help nie. Maar God met my. Amen. God met my. As ons ons oor toemaak hier, dan maak ons ons oor oop eerder met by Jesus of in 'n plek van duisternis waar God nie is. Hel is 'n plek soos die hemel, maar hel is 'n plek sonder God. Amen. En daar brand die mense. Daar pynig die mense. En daar skree die mense uit na God. Daar is hulp.
Almal suffer maar dieselfde. Wat in die hemel is daar vrede. En dit is waar God is. Halleluja. Brother Errol, kan u vir die bloed bid vanoggend? Die bloed wat gestort was vir ons. God in die hemelse Vader, en die seuns van die Here. Here, vir die prys wat u betaal het aan die kruis, Here, die bloed wat gestort is vir ons, Here. Here, die bloed simboliseer die nuwe verbond wat u met ons wil sluit het, Here. Here, ons kom sê dankie vir die dit bring vir ons dat ons vergifnis het, Here. Dit bring ook daai verhouding wat gebreek was, dat gerestore is, Here. Here, laat dat ons altyd ons sal herinner, Here, die prys wat u betaal het gebring dat daar restoration vir ons kan wees, Here. En ons kom sê dankie vir die kruis, Here. En die geleentheid soos hierdie, Here, wil ons altyd onsself herinner, die kos wat het vir u gekos het, Here, die prys wat het u betaal het vir ons, Here, op daai kruis, Here. Ons kom sê vir u dankie en ons loof u daarvoor in Jesus naam. Amen. 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 Die kan klink en die kan van het bloed lichaam. Abba Vader, Here, dankie vir u lichaam vanoggend. Wat vir ons verbrys het. Here, dat iedereen, elkeen van ons vanoggend deel kan neem aan u lichaam. You are the ultimate and perfect God this morning. Amen. And you did the ultimate price. Yes, thank you, Lord. So this morning, Father, as we participate, Father, this morning, for your body, Father, that you may bring healing this morning, Yes. restoration, Yes. Father, this morning, transformation. And Father, that we will hunger and more hunger and hunger after your word, because you are the word, my God. Bless, Lord, the body this morning to us, Father, as we participate this morning. Here, van klein tot groot van ons. Seën eerder en elkeen van ons. In Jesus wonderlike naam. Met baie danksegging. Amen. Amen. Ons kan maak, ons kan bedien. Ons kan bedien. So. Daar is so 'n oorweldigende krag hier. Yes, Lord. Thank you, Father. Thank you.
gekry. Almal het gekry. Ons jong sustertjie het sy gekry. Amen. 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 Halleluja. Nou pastor gee vir my hierdie sakdoekie. Ek is eintlik 'n handdoek. Now the Bible says that when Paul was unable, Paulus was unable to come to the help of some people. The Bible says that they even sent his handkerchief that they might be healed. And whoever, as jy daai op mense gelê het, dan het hulle genesing ontvang. En pastor gee vanoggend met 'n vol so hier. Sê pastor, jy het nie aan die sapas in die vat. En ek kry sommer krag. Daar sê hy moet probeer. It has to happen. It will happen. Now we eat together this morning. I am healed. Ek kan ontstaan sommer. En ons eet tot eerlikheid van die Here. And we proclaim that I am healed according to Isaiah 53 verse 5. I declare strength, health, and wholeness in my body. Every sickness, weakness, and pain must bow at the finished work of Jesus. I receive divine flowing, life flowing through me. I receive that. And as you eat this morning, receive the life that flows through you. We may eat, we may eat, we may eat, we may eat. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. And now as we render the cup, we declare that I am forgiven and cleansed by the blood of Jesus. I am forgiven. I declare no weapon formed against me shall prosper. And every tongue that rises in judgment, God will condemn. I walk in freedom, victory, and covenant blessing. The blood of Jesus speaks better things over my life than any accusation. Let's drink. Amen. Let us pray together. Sunday school, can you help us? We all gonna say Die Sunday school, as ons dit kan onthou, ek is nog ons week Sunday school, maar as ons kan onthou die gebed, dan kan ons saam met hulle bid, dis fyn. Church is a family church. Help us to love together, to worship together, to stay together, to pray together, to pray together, to come together, and to reach out to everyone with family love. Amen. Amen. That is the prayer of our heart. That our koinonia and our fellowship is not singled out, but is in togetherness. Stronger together. Die grootste sonde benyding. Ons kan nie
Amen. Amen. Beloved, was dit nou lekker in die huis van die Here. Hier kry jy pad, hier word weer opgelig en hier gaan jy in vrede en liefde huis toe. You know, yesterday it was such an, you may be seated for a moment, it was such a great joy to see our children going to the library. When I looked at the Sunday school, I counted 24 young children, young adults or early adulthood children and some toddlers. But it all started by the foundation, Sister Hannah, as the superintendent previously of the Sunday school implanted. And those that just builded on that foundation, builded it to where it is today, but is 'n vergifnissaak gewees by 'n getuienis sessie wat twee susters versoen het. Wie onthou nog dit? And we are so grateful that we have a librarian in the church, and will in days to come or months to come, that will be accepted back into the beloved. Dankie Suster Liesel vir toe Suster met jou praat en sê ons het challenges met van ons kinders wat nie lekker kan lees nie, maar ons wil die vaardigheid beginne inskerp. Kan jy vir ons 'n oomblik reël daar? En sy sê al te graag. En die passion in die hartbeat van die ouers om hulle kinders by die library eerste rivier te gekry het. En die vorms wat hulle geneem het om in te vul, want nou wil hulle ook library katte word. So Sunday school, next week is the last time to bring the forms that you have collected at the library, and then you can hand it over to Sister Liesel, so that she can capture it, en dan kan julle weer gaan vir julle library kaarte. So these are the things that we see that bring the evolving power of education, and it also starts with how we are committed to see the result. Hulle motiveer my. Elke Sondag as ons uitgaan, dan gaan ons in die fooie in. Hulle het die gelykenis van die saaier gedoen as hulle projek. Dan moes hulle eie grond bring, hulle moes hulle eie saad bring, en hulle moet hulle grond nat gooi. En ek en broer Cedric is excited, want elke keer as sien ons hier kom 'n spruit uit, dan sien ons nie dis eie nie dis boonsies nie. En by die einde van die dag kan jy sien hoe die saad ontkiem. Dan besef 'n mens, hy kan net ontkiem want hy word genurture. Sy grond word 'n bietjie omgedol, sommige van hulle het eierdoppe gebring, gooi hulle die eierdoppe, en dan nou en dan as ons sien die grond is 'n bietjie droog, gooi broer Cedric 'n bietjie, Suster Keating gooi 'n bietjie, en so gooi ons nat, en dan kom die kinders ook nog. Maar nou wat hulle sien, hulle sade ontkiem, nou besef hulle hoe waardevol hulle elkeen is. Want uit niks uit maak die Here iets. Maar weet wat dit vernietig is die onkruid. En dan ook die dorings. Wat verhoed dat die groei geweldig gesond is. En wat ons motiveer vanoggend weer in hierdie week as ons huis toe gaan. Dat ons altyd ingeënt en ingetoe wees in Jesus. Want ek sal altyd wil hê die sonnaskool moet ook teenwoordig wees wanneer die woord bedien word. Want hulle het dit ook so nodig. En ons groei saam, en daar is 'n verskil in God se koninkryk. Mag die Here ons vanoggend seën. Weer eens dankie Suster Liesel. Dankie Suster Rossel en span. Julle het my trots gemaak. Dankie ouers. Ouers het gaan shopping, dan kom hulle terug. Ouma het gegaan Shoprite toe en ouma het teruggekom om haar kleinkind te kom haal. Toe ons nou die libbelgie, toe sê sy nee, ons is uitgesond. So lekker was dit gister. En toe ek huis toe gaan, al was my suiker 21. Toe sê ek 'n trotse pa, maar toe sê ek nou weer vrou, nou moet ek gaan lê en recover. Maar die Here is goed geliefdes. Die Here is goed, kom ons bid saam. En sê vir die Here dankie. Dankie Here vir vanoggend.
Wat 'n nagmaaldiens, Here. U het ons, Here, met ons streng gepraat uit u woord uit, Here. U het ons ook weer eens opgebou deur die prediker wat ons voorgegaan het met die nagmaal. En elke aspek van die diens was so ingeënt in u gees. Help ons, Here, om gehoorsaam te bly. Help ons, Here, om die werk te doen en versoening te bring in areas waar ons foute maak. En dat ons weet, Here, ons is menslik, maar wat u verwag is hulle wat u dien in gees en in waarheid. En vir hierdie week, terwyl sommige gaan verjaar en excited is vir die byvoeging van hulle jaar lewens, dank ons u dat elkeen van ons uitgespaar is. Maar help ons, Here, dat ons in die vrese van u sal bly, leef en beweeg. Kom, Here, en ons kom teen die vyand se werke en ons bring sy planne tot nul. Dankie vir oorwinning en dankie vir 'n gesonde en 'n geseënde week. In Jesus naam. Amen. Oudie Johnson sal dan vir ons die seëning uitspreek en dan gaan ons in sy vrede. Kom ons op.